Jo je razdával Sanja v kući, z mano je Jama, mi smo v Urban Ruhu, danes je nedelja, DJ telovadnica. Danes je posebna DJ telovadnica, prišli smo v goste Scratch klinika, ekipa iz Maribora in Scratch radionica iz Reke, DJ Jopa. Moje ime je DJ Jopa, dolazim iz Rijeke. Bavim se turntablizmom i DJingom. Zadnjih par godina, odnosno 2 godine, organiziramo Scratch radionicu u Rijeci i pokušavamo približiti mladim ljudima, novim generacijama turntablizmu. Moje ime je DJ Splinter iz Maribora. Ja sam Boku Batila, ja sam Badur. Svi skupaj postavljamo danes Scratch kliniko na DJ telovadnici. Projekt je nastal samo inicijativno iz potrebe po druženju in po ponovnem ustvarjanju Scratch scene v mojem lokalnem mestu in pa širše okolici Slovenije in pa še širše. The choice is yours. You can get with this or you can get with that. You can get with this or you can get with that. You can get with this or you can get with that. I think you'll get with this because this is kind of Definicija bi bila manipuliranje gramofonskim pločama i mikserom, odnosno cross-faderom na mikseru da se dobije iz jednoga zvuk neki drugi zvuk. Znači, postoje razne tehnike u turntablizmu, to su skrećenje, beat juggling, turntable drumming. U biti se gramofon koristi ne kao reproduktor muzike, nego kao instrument, to bi bila najjednostavnija. Somebody make some noise in this joint, man! DJ telovadnico smo začeli nekje lansko leto maja. Začeli smo pa s tem, ker je Sanja rada najdla neke nove, mlade potenciale in dala znanje, da se naredi nekaj podlago, ker vsaj v naši branži mladih DJ-ev ni oziroma nikjer ne pojavljali. Respekt Urban Ruhu, respekt Sanju in respekt celi sceni ljubljanski, da so povabili in da ekipa hip-hopa live. Scratch klinika, Scratch telovadnica. Ima svoj respekt, definitivno. Za več informacij se morajo javiti teže, se javijo ali na Facebooku Grupa DJ telovadnica ali pa na mailu DJ telovadnica ali na delavnice in workshopi so v bistvu zastonj, tako da pridite vsi, ki hočete se parati DJ-jem, beatmakingom ali samo poslušate hip-hop in boste DJ-ji tega Urban Ruhu. It's not over.